Kene ke jing sya ke bangang ju sem berbor. Bat pitip dengan wat bahaya ke daw baling ilong kumne. Ngasem kelong ba pi ngi ginong tebut ru ngim da sutu bahaya kene. Dakelnya kata don ge bala ban ong bo tu batai start. Tabangang ngan ong pi kene gentin kelong ba busin ngas dawat ke daw ngalap kene ko kelong ba. Pi kene gentin nong mi khmat. Ke nong mi khmat. It's very simple word nong mi khmat. Kat sting palat ne tu pi. Pi menta pi mlai lek. Pi pha yenu no kili mi khmat no. At bau hal mi khmat we pat. So Tiga pemut ngi ong nong mi khmat, ngi pha ik nong mi khmat, sekedar tau an. Pha nong mi khmat what? Okay, from Soyong Nasi, present, finish, over. He will not talk also. Mau di tong nong mi khmat. Usulai mi khmat nak kamta Soyong Nasi. Where is the sense of ownership? Hey, kata kecil long try jongu. Nama udi tong nong mi khmat. Pi kene kene kuai kecil sya ke bang ngang ngasem ya ke ngong kene ko word nong mi khmat kala pentroin lut ke jam tu berkuai. Nomor bagi orang bagi di ekonomi kuat. Haji Syah Kesuki MDC MLA MP. Kede Kesuki jono tahu an. Kamde jono mi kuat. Pi pha the way ke jaka jong way. Tika kelumalut yang berkat. Pi aba onong tahu an. Matrai bursin ngi hap perkat benia apa. Bakunu tahu belak tahu an. Pi pha iki beri batangga an kim tim. Pinong lit no tahu an longi. Kame Pipanya kali handyman lalu bom juga tak kali diunanginya kali tapi orang banyak kali udah bener driving license udah bener ke experience tenang ba kiwe du kena mensau dia ru mensau mina trained professional tu liket ngi pai no mi kaman long bapak udah ju long pai handyman banyak kali tu pojai keluar lut berkat pinga juga ni kene yaki seng balang ya girang ba balang iki pastor iki teman besar ni padar mo ngam sem bagade ke fault jono gede ke fault jong baro belai bangim kren ni jisha kene gede minta ke ba kadung ke mesim jong apitum nem dangi sar kibanya kiwe jamiru kapang ke mesim jong